Class I dey boss them. I be their school I dey teach them. Give me a spoon make I feed them. Them me my kids I dey train them. Me I won't conquer the world. That's why you see I know they joke. Anything I touch shall be gold. Call me the son of the dot. Loco Sunai. Oh. I be singing Loco Sunai. 102.5 megahertz Dagbon Radio Zadia zo mboma ntaha aikumda Abdul Basit kwechire Kaman how programs o nkwentem la sandana biara na nyun kambe sambane kadwaite flyers be tem promoted program asham for tinnagbaba for saha biara ngoma ntaha Kaman how Kaman ampun wum de shambe Kaman timina dal kawle tin bar le sham tm filme with rabishra reswadere wesel amele wahaluk ugdatan min lisani ya fa kawle na wonche katin yandi fila champion kati yeltam kan lezo mbe na agbalon no so hadwaten yun kambe sambane kagbo sango with Abdul Basit kwechire Kaman how programs o mine mbiere be ti young teachers wona bondola mbiere ti young onga mino yen jenes was yimas for introduction of this program first time ever mbongoma ka awum de ngoma so ntaha kuno solo biara ka dweltena tin yela beka nwu hadan tunami yel kamsan chang program ngoma zo Kaman how program zo ntaha ami kula bela samban be anyela nimvo songon dwelte social media Facebook live on Dagbon 102.5 la nyele I biara I tedumba I interview cha no surprise nerba la nyele program was Kaman how programs so ne labna coming onga te zamzam program ma intro ne tinyen zangle nchen shamta teacher tiang teacher I anye zungo de zongo tiang teacher nyinde tiang teacher nyinde nyenjipye kan jipye ma si so la nyele ma yezungo na mbe onga kan na kwembunda di no bia kan yimbia ma do ndi kutobunda bia la bia kan okay nta tinyete man Kaman how programs so and this is the first time cut during my introduction and like wula kanya be Kaman amal shena kuyel before Kaman mama na kana titi feel up about okay to ntaha Kaman ampum pile shama la kan ba kwende nzang le to tiam pu ka pai me tiam para banam da duma danya ka ta pu pam ka pai nir kam za hangum be sambane ka Dagbon 102.5 FM tenzan porson pam zanti yiza hanang bayire de nyaga ka tenzan porson zanti te yilongo pamba ntaha abakpangman punu kalala jiwoma ka da tian jin tenzan porson zanti te yili dana o salo yule ka te yulma nyala Reverend Pastor Yidana Solomon o shirkana te lu te yilongo yidana tenzan porson pam zantu kazan porson zanti te programs manager ngoni nya beba presa de garba pour hanzo garba de nyaga tenzan porson zanti te head of marketing ngoni ya beba Abdul Shakuro mai kazan porson zanti Dagbon FM tuntun zaha nangban ne technical crew ma kakana ti de nyale te habwa ma bwa bi azan ye to abahmana kan ba kwen table be nyale ya targa nta tulen ko bon ma ka te kana te jine la jiwo ma ka te borne te kul ka ga din jimani an chen sham nzanta te wumde ba poi ka tina sarsen ba nche wa to before ka sarsen na ba pe wane amine a penye se no tuna atum sanda to den ya yedere mama nye host so ni nye host ma anya wala yeshi bia kama ka ta kale an ka ta kale tienza pour sonte bozo okay yanda ya ma no o miele ana para wajia so ne miele a ta ka ta bench ma shon wa so blanca ba blanca kalma bi a to ci artien na kanya man no smart pa okay anya haza I'm being miss no malaka bwana ya ma mo fanga so nti ako karate la jiwo ma tulen ton ko yalle sham nyame
de yule be program ma de ta chinyela Kaman how be Kaman wula Kaman wula ka demi nyable be de yan chant nya shambon nta hay kana tlehe te biago pune balen wana balete gana tangban pune yela pam nangda media te yar yeto apam but ke yeto ama zasa kati ter attention be kati zante za there are some issues the societies pour kati lehla ka ay ngona petty issue ko yale but tizan na kyanwo nto kurgale am bankamana tende lehla kama ngona ka yeto ashalan kunyale betan shi no ngoden lan nan ha karami pashialla ngona chang ha pam to ko tolan yale nyangle den namza tinyala banyan zandal na la programme ngoma zo nto tuan ka hagale ven yalanga te bansam targa te ya targa ka te tuan ka hagale kan ne ye to amazan son ka te za zan le pa te bihago puna karmal te bihago te mebe ma jima chante ko tentere te wumde be sole ka bone tena sa sher kamza ha mal shele mal paharati jima min yala dabsa de don wanta hana chele ta ka yalle ka ta wumde ma batamin la zo konko nya no ma zo Sunday ngo ka te pele and enta ha ai kube sambane Sundays 10 to 12 katemina yen jirji ngoma pa every Tuesdays ba tinyala ngunle mbeti ngobe ban la mbeti temina en la nyesa hata from the same 10 to 12 man bala katien non de every week, so that means we'll be coming twice every week mbala Tuesdays and Sundays ka Kaman how program ngoma DM para na so teacher onga na wumda to so Kaman pun yelma Allah dal kamza ha yung kurga pia zanta gba ni atalata dal kamba is it that yung den magba yula gba is it the mala gba ma nyela wuntang ka yung mami ka ubondele because I will say the mala de ba mala different midnight kana afternoon okay so tare kunya dane ma bomba nyala kan ya be me ba hankal mbang samba pa so karatin to ane tso to so be da gbangun tso korga pi zante pa yunte so to so ma yambo ba ko yusma da gba to mbra yusa gba so nta dan kunya sham mbala ma ka tiamal tra alahar dal kam na talata dal kam kurga pi zante pa yunte so kurga pi yana yim bala ma nta ha ka tian zang la jima zantrana da zo to ku kam na te cheka te wumna bazaha bank kamane this is what we are bringing to them and but check our expectations be high now you kuno namne tinya jiben shana la program ma zo de nyala den ya mariya pam kamati yon ongane yelma expectations ma you know nirba pam pum mi Kaman how program on social media but this one we are talking about ana dam la yon bahba with Colombian boys so I got to really when my social media then this one is going to be like it's just the own packaging like to put discussing one off air it is going to be a different package so to tell I nyar share social media ma then no kat lazan no wilma ambala una but borna banka man tumal ban shaka na ngoma wonzo so this Colombian boys things like nyenen ay ku chipri na wakambona kama akati yele ayene ndo yo ba Colombian boys nta don kat kwenza yele to albiela ka chiam de polo okay is it that Colombian boys ma tinye ka deji de duabe pa ne ka duabe ma haka tinye ka shazan le sozan le yila ka sozan non show ka sozan non bom so like I'm on my own view mbor na nyanya to walga ben shatma like Colombian boys
ngunda moto be ngum bar combien before the introduction of kama ben boy be ngo be ben boy tela tema combien boys be so baza kunyo la aranda moto ale the definition of combien boys ma de bielaro ko kachi c'est le pamni en leher le sham yongo za ango fiango yongo za ba gbole especially sama ko se won la so there's all kan yala yet the definition ma mina definition of combien boys yara bielaro ko kachi yongo nam nete har le sham you understand te yana combien boys ma kan niveau so ngom bar combien combien boys ma dara kunya tachi karzanti karanyala de target la nimvo shaba bambar combien be yashele kala la ya'lmani intaha te bambe samba na wumda bandite shahara na tinya yale to ashele ngo aku che tampuna tenshi sa shele ngo ay nyaba ma kaba ba combien man dwel taba nirba takata travita ma tiadum ta kaba shame kaba no boko bar mon ko ganda banna ma ka terfe ile tu te vuelva combien boys ma kan kambar combien bam bar combien ma ha so bien ba on den combien ma to po den ko suhle ka bar la combien boy so ba combien boy nyu anto ma dash ka so combien bal combien boy babo to combien boy nya so ayeto aworum ne halan to ka combien kanya combien boy amin to ma combien Kapa combien boy. So quand on combien ya combien boy. So amele la ben mami anta ha yele la episode ma na hal zungo de nyala den ta yala pam sino sala de ta yala pam de ta yala pam ka shapa zang nan asa fihle kar mala da sa fihle ma cham ka ben yar shanga ka de changira kama hala di shahara ba you know bente ya yarde yipara ala san yindo ngum voma yongo hala asa ngula to kunya hala kanatin ya ba kama so ma unzo ma na barma ma min maka so ko ezo kara na yongo so guys so nem vi ba ngom ba o jindra overhead ngolwan bia kamite ngaran wum dela o ko ental mam na describe unzo ma mina jeng ma ga nan bon bet I wum da ninye dabsel zan banga o problem man kunya be winya mo mbema zawle o problem ya no zo kan bar combien ka tur combien boys so kan yero ya kiden la kan bala kan barma because anya ma combien ka barma amanya barla combien boy babo amanya matawa I will overhead man kam na te dashin kafa bien kam na te no men amaya den manya u adoti adum town ka ba yi 7 to part 5 10 ka te do we travgeta da ye to ashe ka wata ma sai nin yille na ya so blender ka te do we travgeta ka ya ka na zo hinyalo so blender combien ka te do we travgeta so ti yar combien boys wanyala te yulmo kamane combien boys the word mean the ben shakam the changla to ne ka shap te zangle nung da amfani like from the likes of on zangle me yila on zangle no show ngoma ai ka te yule be description wo mama on chang te shadra ka amfani te biago so the episode was yes for no caution guys ban de bambar combien mi issue mara nyama Kaman you know before combien ni take over the market you know nearby pam bara dash 5 cent mafuka motorbikes ma karamika like the valem makaka ya Kaman combien ne be shama hale njishe mbapra ami bonda mba kan kana ko ne we nungla ben shango kan sa motomato ko kulaps leta ko tiel mane like oba moto non pa 4x5 but oba non used to crutch moto so drama lama mosogo because I can't will from dama ha mapuka no ko pili yimna zankana crutch moto na jinye na jinsi top habra yune na fukparo moto be always moto ito kulen yina gba kama da de nyela la mapuka bikes ma the different brand atonya kamandra yina sukida nra yina bien ka access ti yina karta kana north black exhaust karta kana nubumbo black engine ta kana check the ya answer ka wajira ta kana to take over the system so I mean will the zabab the near the same so I was cautioning bandaruma Kaman ya kindi mine lala
motorbike shanga tempon user ma because no to any kama half of them but pambian but first time of using combien bikes man bala but I never user ratio karam man yan kama on to control ko yi di ma moto bilmashi amma on to control ko in no ma because how the yetu ane yina combien motorbikes ne pil daw I will the as then cases there are yina pam unko mi da ban hai the last one share ranya share no lama sha runabout ka man ma chini man how I will episode ma I chant will YouTube you see that in that tag la man ma yetu abet TikTok video ma I will most maram biero the car lala den man so atonya kasia banko tekele be ma bisora nda moto ka no ndala moto ma ne be ni this time gafara kan yusu ni jara barla so no gba te daka bazon o paro ka no de dola am barla ayen yusele sham so ntaha no kubor na nele shambala kam gbla perspective of combien boys ne ya ngun bar combien o yul combien boy ato kunye kaso so ta aza ay bro kanyen bar combien ka turta combien boys ka ya ne yula shama arungan combien boy andal ma ta hala ngun kam mai combien bet ne nyanda ni o zami no ban ka ma ne nyamba ta na carte moto mi beta ne ante dobe trapgate kar ka use at the end ko gba te fowler no na so ayeto ama agba de kutiam ka te ban bar ma so ekulanya de o non dramo kananche you see combien beka combien ko nta tamalenye Brian yendi nye the biggest village in West Africa being the biggest village ma katen bol village talben shakamani nesen bekan biggest tanshel benanto bunkuto boy city bet karagase in West Africa so akati wile kama nofu tinun laban shauka dinyala kama ami adoption yele be because akati wile from nunu to te tungban well de shell nira chan oboy nin sane combien daniela 9,500 asa tenjiango karchan 10,200 10,000 alamba 10,120 million 12,000 oh 12,000 bolong na combien pungu ha 12,000 so looking at like my mama near to share 2011 shangan cripple to manga ayel market wise to yin kana kama te genial especially gafara manuma like I don't know the target but me even target na sha nda kam na across video sha I don't know where I gwaranye kam masoku tai sirina nkuta TikTok ne mlante ona ne birnin da wula ka wula yidan bar ni boyfriend bar combien kanum like I don't get it yidan user bumbo do blue dog to anyele so company achievement share mbere I mean she small there was a day ami antotil tratum la small yo chante da benna shepe ko chante yu kaka ntia explain raka no mbo so swalatan sachen timinde majority no match man kan balo ko ku decide no confess kai yelma onda chan tumsama abin sha'aran da ana no dala ben yarama born again sana yina kan mama zani mana o mi no nyargla tabin wona ba supermarket ma nuko no gba ko tata kai na ta za moto ma gbana small na yina mami at old age no combien ma wonzo mo yul kaman yura sha before le ben kuska meda so ma small ma sande temo ko le non te paule ni ka gen wa no shimo la ma sharana about ka on decide o gba en bula dama ka zo ma sa moto ba no ko en di first speed ram share be go transport in be wana no nyala mama na sasumro na ka chawo shi ta gbaba no ko so na samba won tsara be pia pa ba na beta zumo to ya ko so o tenga na ta pa onyin gwa zo ka no daddy cham jela biara mala asma woni daddy come we daddy cham jela biara mala asma
So small car no like because that you wanted to pump. Yeah. So you see, where on earth you don't have a miso? How can you come out? He's underage. Becoming motoka bakwambia because of the combien. Kan pun so chance say class share. Kaso le for so chambenya nes akora na halo gro. No kar no ngala you see because daddy chambia bi amala asma wa ya polo karira. And so you see sometimes tung varia la jircham. Then there's a problem. Ben shakwen kamna kaman katena mama valley hal and mbami te dealers ka combien motorbikes ko generally about goose kama chu ono kana that yele anya ka chu kana ka bon ko pahal ka den nam za yela issue shan yeah unku ya general kama yona bihago. So is it that because of demand man be high ma mbinye bin sharin cheka the duhur price ma economics no problem better like banam mi ban non de chambe what is the cost of ben shi IT ina kan wandenye attention be kama de nan beneka ni yara classes she ngomma no mo kara mover ba bombo tinto bo she na chimba kara jia ba haso to ban either motorbike change just because of trend kan ya woro na be system or na malben shano no better than combien motorbike anya ko gwa chante in pia de saka na pala bin yaran wa. Alright, so na kwen ya she nyam Kaman aka tele han ku tunto ya shan ma za da za nyala lo shan tinyan nlihira ta program ma zo ngoma ku nyala brashir na ku nyala ka de brashir le nganda to ama tinyala banyan nye dabs banyan yihde zayin kanza kama ce dan ne ven yalanga hala kanat le brashir man katna ku bi ben sha'al nan be yango kat yune jamdere karatum te barna pam kay yango ku a le te ko ko le Kaman te nofungo la rabbal ma tum te barna pam den nam zati nyala banyan lehle bumo bumo maybe topic akto ku yelle ba ka te discuss to denye spiram shangatan nangda cha ten nangda spiram be ne gabgama ku do MP ma yan ne a chang I ku la idan cheme ku ji shepo ka tu gwar spiana ki chang ka chi ai exam palma wa exam nan tepa to anya barna tanya dafsel ker zayatu anhu ba anya barna before ka te discuss la topic ma tin pantam ma ka timi yashe ban su te pala fukumsi ka timi wa po hayu tawa déjà ne be programme ozo karmi ko jana te die ban sampam basan kana impile la topic ma puni but man vego zabale wuhuma Kamane de benang dede ne spiram de l'ochel polo kay bessa ban sha'dan wuhur kadama spiram be kyan la dina la ga balete pala wozo street light nam kane demi bien ba de benni hay so ko ya kan shab ku decide on kon non spiram son ban so yubo kama non ban sha'dan ya wu Kamane spiram be kya akan na nyim balgama temine boto karba pomba viela but I son so caution a cermo ko bank Kamane a son aban ya kasa kyango so I can na nyim mamani ba ari ba yirna ta ko decide nye so yubo ka karante create spirit the dinya via pam and do you know and do you know most of accidents ma turns out when she alley care of canon the spirits ma anyam ka yon ka so kam yar over speeding of vehicles and motorbikes kama na jengalendele because you know nda ya example she kama pie gwarbe champion ka fune nyele ka yenga nyele ka anye ka pie gwarbe champion ku twe deep forest ntinye wa ka kar ba wa ma nku on patizo ka ku ka ne den to pa full kama ngba bi ha go shemba o ma the right to live example kan term so like parliament adwema bumbo purposely for loro na ma min moto na ma dwelbe shenyel ni ya shama payan ni main cause of accidents ma nyame ban user palma ka ne be chen latanga especially paaba ni ya paaba ma gba kaman dem biarma
jilin se ndi ya trade dan user wet tan panse yo ka jilin so ku bian hale is it the mai da samajo ene dagban obe no fun pa sarbla o kaso no gu ya pale ni ya yogu ma mi an yogu ka cross country ko chianma kama ko o en ya pale kan yo en chiang la chen chiama bon ko di kama di ma no ku bian carte ja anye pa sa ni ya na chiang chen chiama ya pale o yen use le chiama gba kama de zame yon accident ko nan karniela tan chiande min moto la nangam bi ko kana den to nye ngun chang tan na crosso amati ko yina ngun ba moto ha gba den to nan kana so kane be ko pa bu speed ra moto na mai akare nyela palle ma gba ko be ze na gba ko kana na ata ba ya aku kanyin ya ma kama dina nyuna maybe iyan boy ben shi speed ma gba na to kunye kama normal 50 km/h ko chiana ebe kan ya nyungu ben use palon okay abe yula manzo nyen ku kam nan tinye eni kona ka su hira na ayi amaka ya so dimi lan nan kanye especially nda ye tumma bi sha biya ben merkele spam but sometimes accident to kama example do ku zara composer kama yelo min be sha kam yin accident ni yo ma la sha nan la so da ku zam she yin kayama karan yala bin yana jan yino sande janse zama so dimi ri bituna te takar yala la par da arzo so road uses pambian karan yala ni ban chanton won kosar ba ku chela ba man ba palma zo especially ni yara ngoma pa ba ma population ma pa bon funzo en pa ma ben sha tan chende ne ton chiane kama pa bantu mai de su piene ka pa anto ku isi kama cheftu la ma sha ba maybe di pa munyo man ko ku chang ton chang be da ko o be ba wa kai sin chang ton chang ba bu do ngona de to zo ya we ya no ndo tamamu to kan chang pe tamamu so ba mi la ban sha kaman bu ku zanga man ba palma zo especially muna isana kana blivo man kama pasar nya the man la is forbidden be the chairman the pasar be palace ka chang champion on to ku yul distance ma be kama ko miscalculate ka yara ka ban ma kanna dipo to ku nya kan wen pimma o to sa ake ma gwa ka ton chang champion ma wen tula driver ma be rider ma karnyala munu ku decide o ben chang champion ma palma zo kan on diman isra de sa kanye ko o ngulgro ma so not always karanye road uses ma so aspirants line check kan ti yare la yeto ademi zo mo kama la aspirants ma pamzame maybe son ko en mistake share ka accident share non ni anye ka ri chang tang ma gabgma na to so be ka chang to zan ko anan to so karanye la ko an wada min gabgoni en ko accident share ka ba kane da gare ban yayi no prevent shama be so karan yala na on fotura bangula no kasete en boîte tangul ba sha won dalo bu mino piare da san ba pale zo ka pram bu ma be piazo on kuso be ha na ni ma ai be pi I believe kaman katam boar she be biam yela nan believe na ha na mune okay ka ko zan bu pi be bu ben shi akan now zina so da mun ba kable be oviabo oyen twantu karte ko sham oyen non bin shi akarte ko sham ha buma yi ko doctor place la lost ya la ni roma yin down din to so arna yarka in chi fitiana انت هاي كانت اللي هي كمان تنبيا زوما نكون كنيا فريستايل كا تكون مالتشانا تكون مان كان تكون تي ومد بان كمان بروجرام ما دنيا تشان شام بيتين لهري يتعشى تي مي بيام بيكا على تسو كازان دو اتسو نعم تبيان دي اللي هي نانين مي كافل كوبلي dan kunya a ma tiyan yarmana a dan ya b ma tiyan yana b din ya za piyalle ka tiyan za piyalle domin ya za sabla ka tiyan bolle da zo anta ha da malbukata ne ti samban nam gasole ka banu to bol na ka tinye ban ba shel ne de ba paji ma ne da zo di min tabe sunsune tanto yi samban ma polo nte digi ba bolsi ka zanji ma zan toy ka tinya bin yan zan shele zan pahti ban borne te yuli ya shanga gbaza am pahme tambutu ti bol shanga dan namza tanto te clean to consideration
dan ko nan ka program ma ka te zangle ka mali te biaga zang tete tan ko pale daler shel zombala la nyele kaman tan fu mal terfiam ti on organi yelma ti en dire la informations but authentic be we ka authentic hence me see authentic ones maybe so yet to share it no de vigo dinan karatam kan le so kaman how programs or te zam le te bilim hankal targa nya ton ko ende ngba le sham inta hadin yan cheka de so do mi we ka bielma ne banda na ayene ayen non la bumbo amala ka dunen sa charan kamala so dinya te entraye me te ensula yelgo bezan tuntuma ma yela agba imana na sata na zan le tuntuma sham ka je doctor force so ne de te force gbago ne de unwo te jenwo ka jenwo tenen den yela discussions because shaban su authorities and maybe yelan jimba zo tinyen ya sham ka to yunde yi are shanga zo maybe de kunya mata discuss ka wumbe ka balamba ban mal ban yala bizan party ku kwala zo di pashel tun buarna tinye ban sha to northern regions ngoma fu no manta den yala tinyen try achieve shel biela okay sure deso ntaha tana kwende tila to wundu Kaman tanya bambe live on Facebook so I could channel Facebook anya ngunya nyeji male ni mane Facebook made Dagbon 102.5 FM Dagbon 102.5 FM ntaha ti brush the topics ma shele I don't know but the tone atalata dale ande table ka tanatu ka because tron yala damarna tuma mena marna ma ban kobrma da over ban kobrma da over ban kobrma da ma sanye pieso ka ami pa ko sabe bi ka do piama ayo 12.5 piala yo donc ya because price no movement man to say dima do akana mo ai when we was so kwa rapi au we 12 million me o ye cheka me to send chama photo o za me pa ko me piao ma kale ha piao mo adi endan to bai be de bi en do suna ta la kita la piao na so o piao wa kache wun makawe ya to ashirin banya kama now an yulma wuya kan na yin sai ka to da 400 million onda we tan shi zaman shirin wadanda to man da be yul gana ma I know me know that bet le yon da ma da pol da yan palao ni sallam ni non kuyan kuge domin ban mine nyin bai kana kariya harupun bola na tattale ko mi kama nan la desperate mborna ma o ko enjem na 400 million no roba bura wa man bon na abu so kama wula na yanyo kul o ko nyen na won mal yila kan ya yila so mal na ba so yila won yen che ko because ya 400 million na ni yuna ma wa fi dirinya wa bla kama hala kama ya example din ya la kum dabian kama bon ko har la kum ne no to ya ne like the special idea of la kum man cheka order 400 million maybe din ya la kum ma on la ske so no long but na 400 million wa teacher no wa ko na bo so wala yin yo ngba mi o yan be sha ba man ko mi o gba ko yen na ko enyo so is that so hankal to no ko 400 million kashi le hankal na kama piaya piao wanda piai dan pa 10,000 be piai dan pa 150 million an yul ma wona yin piao o ko nyela piao ami abon maga ji amaya ye al ni sallam ni non kuta pa shamma sa shedin da tugba na te
boda ma zang te tab ma te nang la bala zang te taba ka te za zang jamna won kan ye lada ko nye lada ka nye lada ma la sahama ka te li kurta ba nda ti yare to ashari kaman Antonio ka sojiane kaman on pahara ben yara la ana karma de mala plasto karne la pa na jemme plasto so because now ni cheka nye na kwa be ka mai ni ka pa la arma had up to like 40,000 ma I did 40,000 ma though they need a huge sum of money but na jinye ka be ne bezang lo non do on no yele member ba ka ngo la arma ai zang ko bukata I like on kwa 40,000 ka chang no gba ipati da ban shaw aba maybe ogba pia no da ka ona be ogba pia no da cement be ben sha la arni on ku bukata sheto so automatically and partial la no nyere ka ayenye kama ne aka other market ma karen affected so how I reach na ama like example 400 million na anwo ori enda 200 million be 20,000 ma maybe I maintain it agba ne chan na te da ben sha other market la agbanir chantier anti chantier ne nchan ya karbati nyen wala because acto ko harban shi akan ayen ni normal shelma so kam yemal a aibi ma ayen yel arba karbu kwa bukata because the reason why kat maker money maniam na gbazan nan an borban sha so ayen yel pump from I drain so yel la yel ka so ben drain an yel so it does so tayaki kwen yartiana from generations you just create tale because high muslims like dribta swale na pahanwar ban sha'azu the trala guidelines don tuna pa normal kadri hishel so ata pahle ya'la number mazo nyen ya tale kana to agbana san chana ate pa case bin shama ay nyam kama a pahoma ka use because I need lot of pam maybe la arma arab believe him narin kana pam ma then that's seven bucks 40 ka te chan karsia de bar to da 40 ma sha gba da 25 be 20 so what is the use of lala ban ma ti zaire ko kiele ka zan tmantna wana because tempara lama na won sane de bi cheka tnun better than tma be te da jinin yin ta kama like dinye Ghana ti kon consider Ghana kon ko ter consider shelful because I believed in tonunka other Islamic countries be musun sina mai ashel I believed in tonunka ni mana wana di te parun wa kan nema be down so ti yon consider Ghana te pahuma be cheka tinye la argare te ma be banye dole non be ban chena aswal te pahuma be cheka tamal gar Ankara be kar gar kuma so what is the essence of la tennon de ben shama because in yara la plastic ti pahle la be ti non den cheka te nyon garba bon but still upon all that ma yon moto mal lore piamal lore kawana mal lore ben shaka mal lore ma we still remain the position of Tamil so what is the essence of it bahuguma mbala kama how so to den yelma kama how ka wonam zayan nan da tambana pure minan bi onga so mun bi onga ai cha bo nan da bi yesa den gara ni cha bi boy 2 days ai ya kanya amar nanye ananye senior na kubo ndi chang da baye dan mana no bonda ma amala ma din ta tu'um program no bonda ma ala drama to thank you tion onga okay tion onga ndo bora netinya te sahama okay tinama som sahabi hingo netementi te yumda fo ha yota ba nta hankulan tira ne 102.5 MHz Dagbon FM ka abubuwa mazadi Kaman how programs or min teacher onga na kuma shi ma chenma katira yanto get live on Facebook Dagbon 102.5 FM so TikTok ba akulan no Dagbon 102.5 official tibero so onta anto get la social media platforms ngoma so katemina po ha yoro ta dezo enta amal a comments ba tinka commentera enta di non tiyan bayan karam comments enta samban ma polona let me see
presenta palla ma kam boy number na yun la gbang ka bunda ta ato boy na on 037 209 4628 037 209 4628 nta abwel na katimina po hayuta ba amma pahago shele amma hankal shele ne amma suggestion shele ka tabe yul gbala Kaman how programs o anto zan partikati nye timina ne zan jima chansham on Dagbon FM 102.5 Abdul Basit kuchire na ko gbo jima kare chen ma ya minen bi onga ai be samban pulo anto cheka bolgu kana katinya amma shele na zan party jima teacher to no introduction arna mai fira about experience ma da mallan da deal maka ci in yayyare ne zamba da nam za ta kudi ta kutuwar mu jojo ta yala da za hadapsa in ta da puno ven yala kar kunku ta ta yihiya to anam son pam kar malla ta lehra mu yar lala ban yar ma za zo ka demitum da tabarna so dinam za tin yala banyan de bayan tente da pune. And there was this Bankanda Yelbia wonderful program number about drug abuse. The bazaar in ye main benedem the north mo yell. Because as at young pie I counting ye number shell them be town man. Number mami the kunyam deeper drug come out anye paba daba so kam no raban karani mane and nda yella to ashele ye to my tax force cover to drug abuse maybe an yelle betin yeshan Kaman how program pune as times goes ten analyzer the to anam chena because I can't will tax force ma but one year dem viel pam but tranye okay tinye so to mi ma zo chata ko on my shell. Hello. Walaikum salam. Are you any ya pulka bonnet no? Ana urawa. Na. Ngire mbona tikuma kamboni na bamba. Na mbati kuma to wumna. Na baka na program. Amin. Maria bishara na ta biya kuma pompon. Ale ta tamara biya guda mallan da biya. Na'am. Da metale zanyi tin malla bon kopsha bankalamba. Da biyago abun ko so kallana o ko yino ko cianmi o so to to no duan sha ko duan biya ni go yen labo nya ko labo mi len chan to ko chan mane zan hankal yo tamal jago mala ta kala kaman ban nu pate so ya ba shaba non na tamal ka ba da nuare ba shayo ko tirbe tamal nya za biyago wulan yale den karga mai na'am aba ba sai ke kamar kan ya zafiyarle so ba wum da dam da ben yana bazan na'am mahalle kamar na kuyi to shi za ba sha ta mahalle kamar program shi zo yin ku shi an wama na'am din program wa din yana bazan na'am ka ku bukata kai kin discuss kan call nan wa ka da nan yare na'am no wum ka ko ngoma bian ka sa insapte les antumtuma no ngomba wum ko zan tumtuma ngomba wum ko zan tumtuma den yirin yan na ba zan da tumtuma ami in gbablo ngoma ti yon asanse ne ma ti yon na ne ma yon le bene vo shabno ami ni ba la ngba program ami ni ba la yon wumle zan yelle bande tu ne ba wumle ma ba bamba to wumle bande to ne ba to wumle kar ku bukata to amma ta ban sha din nan da pam pumpo aka talin yaba din cha ta biya ta ban yar ma da yu ama ban sha an kana biya gun system ma na kar ya ni game boys no cirguma da kan in ko in brashi ya to a biya shi ka nyale moto kala mo ni tiri tabna doko en tiri gisan ka se jana ibi in mai jere ikara cirguma ma din kana to ni biya ngba biya ne no banu biya moto paramano ko into cheke nan banu biya nan Allah da nyare muta moto na maza su panda gar moto na maza la lare no
moto na maza supanda gadi za lahare kama fuka darala ada ma 320 cities ayin dara ma fuka za pelle ka sonyan baka shita kirgu ha ara ma 280 2.8 ayin dara ma fuka za pelle kan ya ba ko jimi gisan na ka da ha le ka ta kana hantanan 3.6 yaba nyamban shaw din da tukan na kirgumi tun da mi ka yara can sham lan da yara bashay kaman man la an shan wala kaman arki can so zo wonti shi nam danan kana yon to ko har da ten sili dan kan basa can so wonti shi la nam danan mana dale amman ban shi ma yuno ko ta tipa ka tipa nan ne ba ta tum ne la nam danan ma bu yon dama ai kana santa da ka ba ba bashay o kana sara ni ne bugo kwato la ni to amma kun fon tamada kam na tijal ben shaden te dara bla boda den kala yo la la nyela to po der kanme kanon ko selema ya katnon bayana still njaba kala sase den non bayan ma la tam kar ko sra la la nyela ka ba shan taliban zaban da bantun da ba zabto zo kala kar nan to da kanan to da ko da ban kane la la nyela market la machadin tena kapte za yushel bone combien boys ma akbar bor ne ba mi an chawa nya ya ba sun ban chawa nya lan ba za amma muna ni kuto dale ka shab dale ka ga hanji ma duka to ba ya ma bonda da ma la nya la ma moto shi ha da risk garo en combien amma game boys ne kan ma trabu gum da damne la nya Rozo an igbar shamwa de jerpam ama de metumni igbar mu waki ifo ayore ni fo shabanu to zapto zoma kate tinna ma jar to ki tormo inen zabar da to zoma ama inyen zapto zoni fo shaban ma bagarta man ya yayi la nyala tira shan an ku yarma ba ta sirgan le dan ban no shan ni ma ne nini inda bu miri yanda ko kam nan tilla bugal ka so kun da bugal no nan asiyan tin ni ma na ka ko muno mutu ko kutu ko kula to yi sun zanga ka te shiya in ku ce go na ba shiya ka moto ma ba ku moto a jabe zakan kanan tin zanka yi to zo iri yanda saratin da mu zo kai nan buno to saratin ibn ma nan sarati ma in yi jaw kan ne in durna ta ka yelo mun mutu bara turu bin makarla kos azden ni ma no tama dam ko se de iza is hanka son ta ka speed no ko speed wo so ka no ne be yar mu ka speed ma atin yela gas ma she ko nyim woni tama ram be she kur be ni business zo kan wannan da ma ka bindir ma na garta ma yala o be ma she kur ma close na wula bangatin ma din yewula ngun la kan yala kaba shamin tale tin yare to ashana banyan sabtu zo banan kane because pelle man yi de spira it tum ni igbilge table kaba kala to subi la kan spira ma so she ko din yen nan so bla monitor la ma ha banyan sabtu zo ma kama yen asanzanan bo wumno be ben wumno program ma ben yen wum shelma nyame IT yel man shekar ngambe de kebe kpaana wora bo wumle ho ama ben mar kon ko chang te men wo don anye ka anye problem ni mane to anyo jawa bonda ta ban ye tinya tarambo wa bonda ka tiyan fa na de bonda ka ta ban ye ya o so alhamdulillah bonda ka tiyan fa na wo to ta tarambo mo mi su ka te repiri iya nan ma ye idde to ne sabra to so ka ta dware ya nyele ton point mo be tanta pa ni yam burra ta ban benya ngoma bane ni fata ba na o minu ku shina la o ku shina la yi to ngoma so ya mo ne fata ba na bien torozo inshallah anya inno ne shoma inen diche na woni zani nyanga kemia de office no ni kemia jure nza tinda mbuzo boye to ndwel baba nyi zas na won din ya shara kan zani nyanga ki to la to manye na shara na won na barka na program an pa to puya ka pa na nye sashe nteta agbano to buena on 037209462803720946228 katamal be ka to hum amal shel na zantete on yele to ashel ngoma about market control ma nta har Nigerian biyan kama nda mi ka ban sha'abiyan like ka sto ana ka ban sha'abiyan akuto ko halayya da shezo but this time ngone yan control kama drink share biyan manda changa so sto no te dal mama wena kan won ya ma drink wa tem pahlam de pahme
tem pahla 350 pesos din dai ma no halka on yarla kan yeso ne jine so betlai ma zo hello na paso la yule ni abuntu no ni la abdul razako naam baba razako to umda to nan je so amin na on ti ha so ne so ne ti ka umri to ma tala de nego so albarka be yi to ma puno pam naam anya be shani yer zon kana prices ma pa homa kulla mesis dralu la tane kan tiano to basement ka be na 83 ne biao Monday 7 Tuesday 7 kan tiano ka tiano 91 92 ya to amo kan ye last minute ma no an senza shel ma no kaza apala the same thing hanu to wa la nirma ka biate ne ami pumpo ba ma situation ma ka ko le tawa ani ana sande naam to pahma ka ba na yele ba zo na ka on tilla na te ko ama zungo le ma kulam last month na to kan yara mo on the 5th May naam dragu atani kabila ni 83 mo media 7 kan chan ti lorma kabila ni 91 92 ami la jibshala naam mpo na kamila mi jia wonya kwa kan da chan to dala 82 kan the same cement ma ka tung she ma ka the price be different anya no po na ona halka na onzo ama yingo kabila ni 83 Monday na ni biatu yo kama tanto withdraw on na kabila 91 92 and that day la ba gba ne bi am ne transportation be na min chang zo sa polo on ka cement to be lower than tam al chamse zo sa ma ka ba chen da anya manin za transportation na mai for ne educated ro naam anya transportation ma 2022 2023 ending of 2022 to 2023 naam ne dinuru ma ka fuel da do up to 24.19 ha bara ni che cross yake elita kan yara mawo 24.9 ne pura bara ni ko sab malaka cross yake naam awero and at that time ma ka ko bu korla 80 to the 70 to 80 ama because of the year fuel increment mazo capital 1.5 1.6 ka ko kan yara mo ama dun nun ka fuwa mara ta bona ka shan kwa 10 point something 11 point something kwa mangulela bogo kwa mangulela bogo duma ku pa na vo ma da bulan pa to wa ma dun da ta bona up to that point ma wa mangulela bogo ba ka ce tenis na trato wum de bola ne ma bunun lango be manajin lan wum do bo sha thank you mini yara 2022 2023 na dollar da 18 cities Ami understand you? Naam. Kadero ma bara na hal ante dara 12 point something. Zo the point hit 14 points to 15. Na nyela. Ka fuel ma bara you from 10 ma. Na be nta to ko mo te line ma zo ma nta anto la bueno 037 20 94628 katinye amalshele. So teacher ne yar ma kai control ma labun ma manajin la hawumle. Kama ka kuto ko haba ne yara amount selma ko yana biyan pahlama ne dinnin lama kama dinda yuno kama kuna kazan sto shelen zan 3 shema na chance dar so san ko eno en pahla kama ndale la sto man ko tuma change 50% ka ne 50% yel ka songon pahla ka songon yarma bi anisa kana dinyan pahsham so andi yar cha na unzo ma gana the problems pune zayin gambala ti yel be sha'dan kum mu'si dor sha'dan kum mal gana tangban wama da zakara pune shelan bala lala da so kam ko mo shama kama tande yardi kamal transporte ay indi yar kamal transportation mahandama chamsi be yene ayan dal sham yon ay du zosango dembe da biala tanga ka yon nam payir yon chan zo sama te darlon kunna de garma cha
the garla the yilang wo in chang ni ma dumi nu pashe pani ma on the zampia de vera nu la so bole tahale ka yongo nguna karmelda nyawa ka de pa bamma man panong de nangban you know be mila taba there's this information but cannot dinner live no a word more authentic like kama shops kanye ka shop shanga kama karbe non polo kama bra yusi to kar she yon ka nta hon kam da kira ne yina o rato intesfire bani amala karnya la ai chang non polo be down be diku be she polo kam the price is be down kaba figo to wo ha karnya la kama ban jila be situ anabet kazan management ma min the control shanga non tenir bangon mune garcia tenir ma non tiba the idea of la price tag for tamale be northern regions ma karku la anya kane dir prambanzo ayen dal champion hasar tu men renyela throughout the country be die transportation ma karni slight difference bet kartisia Kaman vegonra na wokat na yune kartisia ka banan buarka nan la bum buai ka veve te ni shaban bere to na man tibala te unwana nan ma banan tibala ba ma ka karman bandina ma bembia la zo sama temal ya to apam na te yel program ma la ran yela temal tuma pam na tenatum wona ma za te chelo te yela ten yelti ya targa Kaman ba man riyal ma tin yeti ya targa kale man na min yare to aka disclaimer kamon cha ikwen jin la ngon ko di wahalan ko yel fila bendi fila halantin na ka tin yara the trending one ma be bin yanzu share chanto wo asan zalin ma be ban suya katom yel karman kaman me be bu ma yel shamna to ni ma na la she peden tin mana yel she de favor ma wa de ma wa anya bin yentre attention sham high cartisia deeper she be and so Kaman how programs or minde mbe onga nta lalan yale katiem male trending issues be ye come den channel in positive way be den channel in negative way zungon yet program ma start tinyela ban zam de letrana te program ozo aminan to boy na nyumbe sambane amma pago shele amma suggestion shele an wiya katabato yel ba shelka an yi karanye yel musarate society ma agbanu to boytana nzang tete katinye tigbaniyan village aminan to do it live on Facebook and to ayuno achan katin yar likes ka comments pahara diniyen tu kate te mima chan katan on Dagbon 102.5 FM also pale la I didn't know that ato bueno on 037209468 kate amal shere na zan pahe tijimazo on Kaman how programs or tichonga wonderful so tenna ko en pamsi selo so tichonga so duna timimazo okay hello nam ayu ni ya abun to nta network malan so ba atolan la boy na on 037209468 katawum ameshe teacher Kaman na ya tun ko en pamselo ma jande shamnyam kamane program shelati yan ngoma ti yan yarla yeto ashanga dem musre tilanye so timima politics okay hello Naam ayu ni ya abun na Istanbul kam kuole na spoon to mbafi anto gumna Jama program ma za kam naam za kam kadira karbiya da dama ai kana tele biya ho phone dan la kama excuse me to say kama tabban sala to ko da ta mamma zo Jene tabbagar yala tartawa ka va dineji ake ta karan tamare jama sai kai na zo
arapin bawum da jiya a janga kurum pa kuma mai na'am lor gwani ko san pa ka shi din ne pa ko wa yan da ne la ko option tambale abaya na'am da kuma musulmi kuma musulmi an ka kuto biyu yanya na wula kan kuwan kananta bu haban karinyan wazo bi'an dan da fara baran ko ba ko kuma ji bu sham kar fara kuma yanya ma han ka kuto biyu ni yara won tamale ni shir foncer la forma shi tora tambiyan so yun mama low price awun mama low price ton price ni cheap ma wallahi 4 to 5,000 I don't store my dingan ngala da anye kama ariye bun ko ni 400 million tambala na so ya ka bondo na budare sokoto budare ya ni bondo budare ni to dampala dan yagwa dan yar 500 kama oi zan dan kama oi ko zan dan to zan sham do different ma the Mala cross one. No. That's your local one. Local breed. So the cross one ma. But Garba got 400 million ma. Lanya ma, Bunda Budali. Ama tananyema ma pa ma nai. And a mama you lala nyere ka newa pa hawgba ka bazan ban shapa harazo atonye kama niembe ma kardo tuno pa 20 pesos shares obe 10 pesos ka ba force yi ka regia ban shi ai ko pa ripa 5 says doctor pa 2 series be ripa 50 pesos pure ta doctor pa 20 pesos la ka bazan ta nano ban shao tamaya kata meza no shang ama ko pun va ni nan ni non de la ma ai karna te da kom wansi de bana en ti ne lo bana de bata ama en ti bugula kai en chang ne te de bana oyan fi bula da ba na hai o me yan fi no ro wana da bata ango hankal ne kulle na hankal biyar ma in face woman na bon to biyar now biyar ma thank you yanda kom na la mai wansi ko fi da bata ma ai dake sai ngani ino ye nun wana san ha la ka ko hara number me no yan ti no mallo bane no wa firma da bata amma yan bugulan bane wa si mai yo ta tamana kan bugun mai ami tu fa bangaita okay ti charna ya no bito na ko bo ngage on bodo na mangage anta de nere ko yarshe manya makaman ye issue shanga den bobrete society ma be tangban ma den katien yara naam temi yen yarlame ka politics be tiarden ne naam ti yale ya to ashele kara shihi adi asuhne gasu naam ya to ama shihu kanuna katanama naam you understand naam o min ya to asheltin yarma banan gona ta cirga taba bat kangun kati yara okay so betel na mazo hello naam hello
Ayule ya na. Untuk kapal belum boleh Muhammad kai sang falana. Tuan ba mama tumna. Ini program na barkanan da. Amin inshallah. Now you have to follow cover to the cutting mirror from the dafa. Amin. So I cannot tell you Kaman to the what they get for. The pam yere bam to surprise na makare pam yere to bandaro basal. Hindi la sa pala bol. Ka sa pala bol mo marapam. Yang lokal ama trata yere la lang dong pulo kana ana nekiko. Ama kashe lang dong pulo ni dara. Kala pam ka kena nam dara. Ama te kengo trata dadura yande limpulo ma trata nam da. Kwama ta yi pa te kengo nam banka soro. Naba ma ba mga to bo date trata nam ma kabnam to ko kama yunu. To buko kire ga na ya ko la banki na ka trata nam di na miliyon de yi. Kama ma biya da ko asara. Le asa 2022 2023 katam lika da